Huh? I'll just translate the last. Okay. Good evening. Uh, on behalf of Reserve Bank of India, I thank the host for having us here and being kind enough to be a part of this 56th Sambu Raiping Katamnao Long. Let's check. Okay. Check one. Okay. Arbe we shong ai na tada. Kaji thana tada English tu mak shalai sa ka tada na khat mirak logic hai ne ya. Arbe we shong ai na Sambu Raiping Katamnao Long bing ning shinai re da tada hang ji phun ngai da le. I also thank you for the wonderful hospitality and the great food. I am now looking forward to enjoy the host night with all of you. Na thum we kashakaza shai ka pha mang ka pha shai khwe re na thum we han ka thai na thum we shepa saming thai ju wang I jang khat ring phai thang yang laga aru hi host night ala ajung yan dang zang lak re hang da le. I hope to come back again soon. For any banking related issue, please feel free to meet the SBI CSP, Mr. Tamreo Kasar. You can also call me in case you need. I will share my number with the host as well as our CSP agent. Thank you. Have a great night ahead. Okay. Like I आज Kamjong याल का रिंग फान आओगे दा थंग हम थंग हनुंग लुशी लाग रहा था या हनुंग लुशी लाग लगा याव थी खोमा निंग ला banking related विभाग था ता अक्ष तब उंगली रे लगा अवी number ला हाई मिले दा हंगे न तुम नंग हान खंगाई न तुम issue शॉक ले ये कवा CSP ला number कोई मिलो इविल ला कोई मिबाई रे लगा दा आज इंगे ये तुम तोंगा रिंग फान लगा न जंग कोई लाग से थंग ले निंग शिनाई रे. Thank you. Hello, check. Legacy Sambu Raiping Kata. As a wind here, it Marine Palik, let's say. Marine Pad like Atamni Katioka delay Saga Juvangana, Ningatelu Hivagli Assembly, La Lehao, like a Hivagle, simultaneously issue whole program Kajeda, Juvanga in a Capio Milo, he actually request solution night delay. Ishi SRK Wushongana programming Mazata Rangaka. Ishi presentation atam kashika kuyoke yarina ka kang milagolo. Ishi we aja ishi na president na hili president masatore assembly wagling langzar pamaida jena natum na kashi masamilog sipahi ishi SRK shongay na hangjipun ngay delaye jena itum na atam mazang la presentation hi matang da zatakwai sauce kare sada itum na ishi li support sala kay na ishi SRK le na collaboration salaga arwi ngazin itum na kuikagi da klaya Sambu Youth Conclave kasi hi ana sponsor sak mimning la ka idea la na chishot mi da itumwi apam hili raisang kawai da itumli support sa mi da idea khura mi da klaya kala lang mai da hi Indigenous Hills Network da itum psycho ran da typing kaya jiwi director Mr. Sorinthan Haorei ana mga wagli kamir no laga ishina la shilaga ng ran migay momento hi na ka kakwimilo. Ning share Mr. Sorinthan Haorei Indigenous Hills Network with directorly. Ara kakanya li achuwi itumwi Sambu Youth Conclave li kikla resource person sami gizi jeglai pini. Karesada Mr. Mavatmi Kasar Vice Principal Sentinel College Ikrona stage vakramil ka issue momento hi kara kumirno. Kakatumali aya issue with fashion period with Jatsami guy ama Easternlight Zimik, founder and creative director is Ala Ajangazin issue with Sambu Youth Conclave issue resource person lake. Jena Ariwe in the English to Enmang Migeka teammate being a Zanka Tada Hang Myorano, Ishiliaja Tada Itumli. Katomai Rio
RBI Reserve Bank of India when ashu representative radak lai nishu team lila ishina like shiwi momento hi pangran sangai dele jen and nishu teammate akana kalaga hi khaka receive ka sami no. Kala lang may da ari itumli laishida ng yuradak laya amay Sorinthan Haorei Indigenous Hills Network with Director awi ngosonaw ping ashi team amingena Mr. Yunganing Mr. Tamsing kala Mr. Tamting nasigtum nala apam hilipam dalay kava nasinala stage wakili karamir no ishiwe momento hinisili la pangran kasangay dalay. Kachishadili Mr. Ningre so kashak ishiwi ari sports culture kala conference li rungdak lai painting li jaja sami dak lai Ningre so kashak from Zingsho village nana apam hilipam dalai kava nana mga vakra laga isinang ran migay momento hi nana ka receive ra samilo. Ningre so kashak na ari apam hilimba pam dalega akama minaw ke kachigoli Mr. Ngamre Hungyo from Jahong Kulen village ang issue with donors ne patron donors ne amay na apam hili lay dalega mga wakli shok laga issue with momento hina na karisi fra samir no. Amay Ngamre Hungyo kakaim lem ne jiwiti chang chile Mr. Ning Zimik from Shingcha village chile issue with patron donors ne ana are apam hilipam dalega nanala mga wakli shok laga issue momento ka receive asam yorno issue we presentation hi likangjan sahura atam kasaka query yarina malungkwat masamilo arili makraping hi itum na akam mapangran sami naw ke sibasi hangmingai dele kasi masamilo ina originally jitat kai aka khni la yere ari issue we Sambu Youth Conclave ari nga ya hui kagi dak la hili Razangaya resource person amay Mavatmi amay Sorinthan amay Easternlight kala amay Masopam Kasar ali chitat bigay ni jena karesa da amay Masopam na karam yolojo laga issue momento e karisa rasam yolojo laga khanawali malungkwan masamilo amay Chingri nala issue ari nga ya Sambu Youth Conclave resource person lake anala mga wagrami laga rakhoy mirno issue shongay na presentation hi ari hi hilitang sao ke ari atam hi compares mingi atamil
आज ही मलाया दा महंग दुजिने यारी पिंग पिंgai gam salo conclave mang mani la आज host night ne yang thui bo ping na ning jang la kai artist ke hi le ra shung la kai re ka je masa chao rong na ga itum wang kana la ga youth conclave itum mi ku ka kwa sau se je na youth conclave mu ku ta chao rong na ga Mr. Sorinthan Haorei ana atam ra ku mi ol na Good evening. Sambu Raiping Katamnao Long. In a kika hang climbing ne ishi Sambu Youth Conclave how pok also ijine. Maha pogranga in a Haorei speakers being jili atumwi chair hilikapa mikwai introduce samilka request sangai delaye karesa da kuira Masopam Kasar ahi Zingsho Longphang we. Zingsho Longphang we secretary ne Xingja we na yar na pang pemi da welcome sa kuise. Kenyele kuira Mavatmi Kasar makunau ne Haorei hi and Sentinel College we Vice Principal sadleye kukutumali Mr. Chingri Paul entrepreneur kane ahi chatri kuno we ne committee Mr. Easternlight Zimik kachapung we ne creative director and founder East brand we ne year in tumgutongali Sambu Youth Conclave li welcome sadleye Ntum sigai re kejot la chodai re host night we want excite sala kain lang rai de re ka atum phaja de kai thui phat sau se yo important sala khaya event a khane jiwani itum ko tong room se da hangai kiwani itum youth conclave organize sakle in a few minutes phat sada introduce sa me laga itum how khwai sa speakers being when na khwai sa se kiwa itum yo achi organize sakle ga inan tum le question na khasau ke achi Sambu Raiping Katamnao Long na budget kya ka siam laga program hi rung da lem rao budget hi lak thai henis ko LOC ba shi na sai khni hok khni la chi shail ga ku virus ko kya spend sar lem rao khu na paisa lak sing ga rad le kya spend sai ram rao na pocket money kya spend sai ra in terms of thousands chi calculate sa sering la itumi lak kya spend sar lem rao ga ar hik tha program hi rung ngai laga hiliki tong hui do na I hi ke question sang sangai word masak le value ma le le ji firstly question sangai hi ka hi itum matham mai da communicate sa laga itum hi program hi matham mai da rung khwai ge ji wang youth conclave organize sa da le achi hi theme progress da sangai da le progress da sangai khuwang le ji ga in a kharjan ga sali itum wi khar naw bing itum khni thot ping jang da itum Sambu Raiping wa ngjan la ke ichi Sambu wa ngjanai do wok ji hang jar lak te na tum ji thada ka hang ma shair do itum ngjan lak la kali ngjan do itum hi ya ichi na tumli kyong ka question sangai go kala area ka te mi ping na itum li ka thada khui khlayang example sa da itum li wa shongfu ma ka phau khe ma thada ma ka phau khe radio connectivity ma thada ma kle khe da sang na fu da ri la hard time rakle itum hi chung khali backward basada kle thadala feel sai kai itum li la kham thala le khale la thai wo and itum ari hon totally 21st century hili country kai kwa mars li ok thu vai sad le de moon li ok ba ok thu vai sad le de iram variant ding da electrification hi mara pe rang wo solar light and le fa de iram wa naram ka thad le do kajing chu kikla kajing rola la hamla la karira pe vai shongfu naram iram malai ra do ari hon thotili mikai ka changli wa thui vai sar le ko chen itum hi progress ka sa manga khui manga khawa ga ji hi mother karmra la ari hon thotili ya ka reisang hakai haksang ga highway thotili ga ji hi muchu ngai jine itum hi miku mak sa da individual ak sa da mi phak sa da kala itumi society sa da Sambu nawak sa da collectively itum ga da haksang reisang pairak lag ji discuss sangai jine itum ga da akhain akha kotong rok ka itum lansin wi pongli itum economically socially itum educationally itum ka da progress sa pairak le ji discuss sangai jine itum forest resources ku jung khale de itum liang thingkham tha ka aman ka sa ku jung le de arakali waserai ra lakan naram iram shangsang dai la jena iram naram sayuruk chung khalai sa dai extinct sa phokai re jen na I kali wa da le do naram iram wi lan hi shiman maman da le ko aya itum fashion parade yang
ima ramuli ka shock traditional itumui culture itumui tradition kya ka showcase sada sambu wi kya ka thei khui do chika ayar wi chung mai thei khui na yu nga shan siman da leila na yu nga shan hi ka tha da promote sa si ka tha da preserve sa si itum ka tha da progress sa si do itum hin na I hi itumui khalei wi attitude da hot khana wa hot na le ko mo hot nam ne mu chim ne itum ko tong ka appreciate sai jili kha sambu nawak sada na iwi fullest potential na ina sak shopji masada le maite de ikhui fullest potential je explore sang sangai wo na I hi individually collectively itumi khi sa shop lak leang ji explore sangai jne na ramli gazetted officer kya le do example sada sambu nawli MCS officer hi Manipur civil service officer hi khmang ji amai ramuning Donald Zimik matiang wena amang de mukhnang namla gazetted officer kya glem ra kaun saing no doctor kya gle issue ta iram kikla ule sambu nawli engineer kya le do PhD degree holder kya le do professors kya le very few pangwai ne ta kaun sa bai fi athum klewai thu mai chung kai kha in hang khai banava we can produce much more chumai khar dei thum produce sa bai itumwe unemployment rate hi otpom sang phangla pom dak le hili graduate ko chung pom le re master degree holders ko chung ko pom de le re otpom sang phangrer la chung ka haisa le hina itumwe lifestyle itum khring khrak chung ka shei shing sak de le itum in a question nak sa ke ishi sambu hi unit si 29 units le ji Sambu Raiping Katamnao Long hili khya le dak le hili school aka worship aka oja pai chak ri kaina school ji matha second le ka katam na talai le ka kya le do zero iramu school hi high school ne half construct sa laga aru le musim kubla since 2015-16 le high school upgrade sami gai aru hi jingum kya kai ra 8 years school construct sa kubra ngai school ojamati jilamaraj akhamang iram now naram li ka thar le do iram naram we condition hi check sang sangai healthcare kya kham thada le da ishi somewhere really na I ga zai ga kali phungwa na ram I ram ni treat saran ne leila healthcare kamjong li le treat sarar lim dei thumi infa ka thigla ukhul phungsang ukhul sar ita chung ka na I wi resources chung ka shiman ka tam shiman ka chat le ye na I wi status si ka thada ok thi le do chi check sangai wo ishi sambu naw ping hi ka thada ok thui le ji muchung sangai hilira laga football rak thaga volleyball rang phit laga lara sa laga phaza se chang sa shai hok sa shai ungai ji jena vayosila lak mak thumra spencer ko hapta ka lang da spencer ko maknaw bing na hol chakchang da semye hi ashi phaida liura hapta kyak la jang liura camping ji dismantle sa liura atom mai thada shiman liro wo I thum ka thada ok thui le do how are we na I hi sambu nak sada ka thada le na I ring phat le la na I na samphang ran samphang le la na I na ok thui ki je thada chui standard chui condition jili ok thui de le la sambu naw bing wake up ning muthuk se I challenge sanga in thumli matha mai do ok thui kwai na I wang ki pan ng rar mi de le nan I na samphang ran ina iram hi electrified masarang to the ina RTI thai sangai 2018 March li electrified sire the government record li iram wa wire lam thairang a chak transformer a chak thairang dai that's the condition kajau phung wak vai khayang wak vai shongfu ji longest PMGSY road ne da hangi shongfu chat pai le la ren dang sang ka struggle sire dai jiwak pa shongfu condition chak shila gai le yang shongfu basic ari hon rek sang totally chotlain le da klei ne itum sambu nawak sada itum leaders pingai na itum public ping hi kya kham thada connect sa dale kya ka supportive sang rok dale ka thana bing nei thum thada yang sang lak dale la ishi sambu hi 44 assembly constituency li tangkhai 43 assembly constituency li tangkhai da chang dale ko itum ling yer pak me le dai voice aka khok sa da mulai fight le juwang la itum realize sum sali do vote bank itum kya khang ga jan dale itum realize sa se heni itum li rek sang ra khar lak ji teu question sangai last point itum sincere salakai na akhai na ka tom rok ta leila sambu nawa ka them da klejli itum mak tom ka le do now shnawa ka hi lari them la ga na
ahi tam da lei laga awa wa na mathakrar thu je sambu nak sa na ina makhangkar da lei do chat ka te pi hi sai apam ka te li hi sai isi sambu naw chim sa lik le ang ji question sangai the most important na i hi sambu naw wi wang valuable sa mai thui gi je kana mai thui gi je asset je na ine na ne ine mi ka te maning mane je na i hi let's make the best use of ourselves na iwi fullest potential je shichin se na iwi kana mai thui gi je worth je shichin gui laga valuable sala khai mi phawang sang sangai sambu luiram hile ituma apam hiwa ara thot na rek sanga tishura ishi wi wang sambu naw wi wang kan mi shap ki je sambu naw li khangka shap ki je sambu naw li rimpa shap ki je hi word tam mangho education word tam jeni na thang je khang han ne word tam rin li katam naw kya kham thalai ni shi tam chat le do word tam rin li hi ta da mai kar ko ji ishi kya ka chat le do of course sports la entrepreneurship la kuchung ka matter sai ka issue apam li lari themaya khawa lai ka them ji ka exam li score ka sa jim nim ko no thang met wisdom sang phang knowledge college li khang ne sports person in exam la khang la kaping shang phinao chatrik now ne first Manipur tribal gold medalist ne taekwondo li national wili au chili kipan producer ra ishi lei sare mlei samre question nin thumli kala itum Wartam rin him thalai khui se ka ba naram iram school jim thalai na function sang sak pai ra do SMDC da lei sere how powerful it is na ina mathaili do mathalai in chat fasi jiwa itum apam hili mathalai in school being function sa se jiwa itum economically la stable sa mai ra dai no we or paisa je apam ka daily naungra li tam sak tak le na chat tak le ne awa wa na naungra la mang so ka pang wi wangai na chung ka issue la shok ta le paisa la chung ka chadau atam lak chung ka chate naungrai lam thadam yang sangram ne chena war tam ri ni saklak aina khwing sa ngai youth ping ithum we contribution sambuli ramli chungmai da leng sa ngai value leng sak da pam sa ngai ithum ko tong he ina last da hi ngai equal potential le ko equal skills le ko area ka te cha yur ka te country ka te li mi pam da khle pa ji thada na ila equally potential skills ji le ji ma thang mai da shi chin da chat ba se ji ji hangai kala ach ithum na sa da khle hi Indigenous Hills Network YouTube channel le telecast sadle ntum la yang mi share lo arwe in a speakers pingli atam mi moman re athum na minute rip mature kala chili base salaga ka chikathana question nga han ngai le gawa han milo itumi interactive sala khayang program sang sak se kala itum sambu re sang sambu hi hak sang re sang khawai apong chi phakhui laga wa se athang ishi sambu brain battle dak sade aya quiz la sayang itum ka tam nauping effort midale ka na ina thaidale ko issue level hi ka thad lekle ji word term li level ka thad le ka tam nauping youth ping level ka thad lekle ji na ina ka thaini ji challenge ak sadan thumli hangai itum ina khare sada aru hi kuiru Masopam Kasar Zingsho Longphang we secretary sada le kala aru hi St Joseph College Ukruwi English department we head of department la and sada le ali atam hi mingai le ituna welcome sa koi sali Atam kami wang kacung kanding siare, hikda pak kamatai, pening shoga, SRKL, kala, Sorinthan Haorei, kacung kanding si, Sambu sports hi inala zang laga, chung si zang rai ka hikda the conclave kesahi azan krene. Ta jiwang oja Sorinthan le jungka ningshi midle ari isi conclave sadak le hile itu me progress kecui meramli chan pai ketiau ka sangrum se kala iwi perspective in a long now agli otrom ngtserau gida tum long now perspective aina ta da reisang baider kala od mangahi kata da kui baider ka shwai kala ka hab kata lela ka jui perspective aina
tiêu mấy khờ ina atam khui laga matui ke ina like tam dalai laga class kathali la monitor chi captain kathala sarai chi thili tam dalai laga Naga Student Union Shillong chili la speaker the sai hili ung laka Sambu Raiping Long we secretary la sai ari Zingsho Longphang we secretary la sadale chi khunuk songli la Iram Katamnao Long we president la hunaka sai tay da sakra we ngajai na tum la sa ser de le long naw khle hi phai sadam pham regle phanai long naw khle ji wang na azla itum hida da kachib laga yari ka tongka muku li rag jib laga hitha da itum chak mai thai kang rock akhaina akha we ka phaning share sa kang ro atam la sang ka bang ne te hi phalage idum sports kasa hili pha kawai kala long now li chang laga executive member aga sa laga president aga sa laga odram khung chu hili I masha personally iwang growth reg sang hi kada dalle kala ina odram khung chu he na itumi long now Iram, kala ring nai, kata da re sang da lake la gaji hila kamachuk, pai de kui, ila gajung kamachuki, ta ina Sambu Raiping Long we secretary sa laga mina shitsang pai de lela, kala ina odram ngutsu da klehi Sambu regisang, katiyo na wang lala da kangacheji, te pai de lela, gaji I traka question sai. Haglagay na lang makalay tadala te taji iwi kangazan na later ka organization li odrom ngutsuda kaleli mga amo kui kapay la kalay la layay de gajiba la kamachuk darkar say kiway nagla jiga itum ogutui li rauk tui daglay katong hi karing darkar say karing hili paisa darkar say Azui Octorli Hangsa Jeka career aga dargar sai. Jina long now li odrom utsulaga iwi mirin mashem ka by rekla gaji hi miav na question tukla ga na kamachuk dargar sai. Idum long now li tyo me ko odrom utsuk hai bi ga tong li ngahana ga ina yari wang chikat hai re yari wang sheba sadle gaji hi chungha matuing roke gaji la. Ina sacrifice sa ga hai ina odrom ngutsu gai ji kya ga significance sa kala hina yari wang kya ga pha ku karar kla ga ji hila itum assessment ga sa dargar sai de da khu ki wai na kla ji ga itum hi career sa da matat wa pai rak la itum sports mayon da kle hi ilong naw li ga za aga sai da in la experience sai mi li phaisa po de athang la donors ping chief donors ping the apang ga phielaga momento yaw haire athum ka shok ma thei thure chi I cha ga mring phana thure acha shok laga acha ji thei si je phar athum hi ki bag le ji ga athum hi phaisa ga sing mi ne wo athum hi phaisa ki vai na sing le ji ga athum hi ma shoi lag le ot ba mak lim thala ga na ning de le re leg sa bi na side Sarkar we ot kasabing na side kaji katha source of income kalemi being da hikatha sports rung vaile athum na phaisa mi laga itum rung jitla ta hai kha itum hi longly odram gutsu da kle being hi we financial status wa kajin rather kaji hila kamachuk darkar sai ma sports kasahina itumli entertainment lumshilaw asimala lumshilaw dak sare itum talai ring pare pasala lumkhire social integration la khirae at chak mai theng roke mukuli ra laga mukuli
itum kharawi opportunity la samhange ram kate li la handshake sa la ga atsak mai theng roge chila phalage kha career ma shem bai la kji hi talagan ma chukse itum hi long now ga jungale in a Sambu context ma ngai na hangau ge khuli BYS ta lei de le BWS ta lei de le Katamnao Long da la le kai ga liver plus youth club da la le jili year now we association da le jila executive sare ko tong hi paisa darkar sai source of income darkar sai funding darkar sai chiwi alung jili itum ka da ok thisik la odram ngutsugi gji bingjina funding hi gjin rar gji hi kamchuk darkar sai career sa da mok thi bai rak la gji hi thuklai na machung sangai mpham nim jilang kala longli odram khangchu hili isi sambuli odram khangchu hili ka likla jiga kesi chunglage khui ro khamradi chunglag gjidla chita haugi da awu wajina naung ralila hang awai bing la hang o aramaji thai ji ashi ji thai ji oji thai ji issue boundary issue ojiwi gji gjungale china itum longli sangda kle ping hila ojiwi ningchuk ji gjung khara jangao china atom iwi energy iwi yang ji kli ji short gle ji ga oji ga ji li ji short tu hao ji china chik tha li ji short tu hao gi da itum potential hila misuse sao mai de da lai ga ga phaning na som ga da phaning la ina hot naran jili ningjang lak lungsang lak aina hot na ga bai area jili ning yang mu ho dala kaji ga apong khangate kies wine o khuro khamrad wine boundary issue wine kaji ga li ning yang invest ka junga sa hogi da atang ino odram ngutsu khangai shem ga khangai kala pha mai khawai atam khamuchukji jibaji tyo mai khar da sijin hai da itum progress hili hab ko kono ko junga le ai de kaji e ji a ka machung sangai positive sala ke na ga da le khla jiga iwi theg kuili itum long now khale hina itum li political consciousness wa agami Tangkhul na ga da khla ni le political consciousness agavami le kala itum political nature itum ok thide le political nature we awareness la ga chunga resai kala political participation da mathala ge na awareness khira la ga itum participate saship for example itum funding kala paisa sambang vai bajiwa tra ka mum chuk mune kha sambang hai bajiwa audi di ning sangla ga na sar lupa akhaji la gali wa hogla jiba jiwa check sar gjiwi ningai ning chuk ma tha la ga le de ji chila phala ge kha funding gi jin ra la kala no career growth jikli later so itum society le de le gi jin da ka da khangar aims and objective ji oji thala ga na ka thai dar kar sai itum funding ma leila permanent source of income malayla itum expense ma ngai na ring da kle long now tha da thit le de itum po laga ring da kle long now tha da I thi ntum ga da theg lam the thura china itum hi long now kle phai kha ka da ring si long now na khi sami pai in the long le ga da odram gu sur kala itum shogra da kle gnu thot bi hi long le ga da odram gu si kala hi future career sa da kada da khwiwasi kaji ji khamuchuk darkar sai che khiwa english ga in a ring dak lehi I phaisa darkar sai I career growth darkar sai I phaisa darkar sai kaji na ra rakla thaka I wi wang kaji na phamai thwi rakla kaji ji chi thala ke na machuk se chena ina khanda wale submit sa kai wa khigla jiga itum longli gzang hi atam chala kai na changr atam chada ma chang kha
contribute ละมาทัดมันสารกี่กิจทัดเลยก็ละอาตมจ่าดมันจังอ่ะคือ career opportunity ละสัชมันให้ไปยารีลีอดรมกันสุดละก็อีวีวังอีวีริงกวายอปงจีสัชมันให้อ่ะคืออาคมอีวก็ถ้าดอกทีร์ก็จะหิมจุงสังไงคือ longly participate ก็สาเหพาลักก็อาตมวาร์เจนอีทุ่มขนุทอดบิง longly อาตมจิกัดเส longly อดรมกันสุดเสคือนวิวังนั่นจังไงนักเลยอาตมจีนวิวังจ่าให้เดล่านวิวังพาไม่ทุยก็จะอาตมลีนั่นจังเดเลยล่ะก็จะบาจีว่าโอจีบาจีมท้ายลักกันนี่ทุ่มงานละก็เทชิงกุยละก็ก็จังพาร์ก็เลยจิตหาดจังอ่ะคือนวิวังละพาร์ก็เลย society ลงเราจิละมังงาก็คุยสัมบังเลยนี่เชียร์ไม่มสอบสารเลนิงเชื่อลองน่าคุยสารันวารันลองน่าขนาas a ลองน่าคุย career prospect ก็ท่าเดเลยลีก็ท่าเดสักพาระก็เลยมาใจละกันนะค่ะอันน่ะก็หังจีอีทุ่ม interview dispute เขาเลยลีลองน่าบิงนะ prime focus มีทุกให้ท่าเดก็เที่ยในทุ่ม progress ก็จัดเลย issue อ่ะก็สาวไว้เที่ยจี mention ซาเดเลยอะไรนะก็ขณีซาเดคุยเรื่องMavatmi Kasar the Vice Principal of Sentinel College ลีตั้มมีไงเลยอาตมาเลยทุกท่านนิ่งก็สิกจงคำพังกันนิ่งเชื่อเด็กเจนไว้กันพอเดี๋ยวมีเลยยิ่งสบายเลยนั่นสมดัสิกฮิลสิกยุ่งร่างกับการนี้สมัยไรคือหลุมเอาเลยคืออาจจะวิเคราะห์เลยอาทั้งอีตาวสริงทันพูดได้เลยสัมบูนาวฮีสาเริงก็ใช้มียุทธศาสตร์จังหวะได้ลักพังอาทิ้งหังชินีวิสาใช้ได้หรือโคอินเมสฮอลลีวังทิ้งใครเนี่ยอีก็เดียวก็ราวจะได้เลยใส่จังกระทุ่มหกชินีใช้ได้หรือจิโมแล้วก็อีทุ่มเงินเนี่ยเดี๋ยวผมเด็กเลยยูโรมันชุ่มมันเนี่ยอีทุ่มมังเงินมันเนี่ยอีทุ่มไฟสาลีมังเงินมันเนี่ยวอร์ลีละมังเงินมันเนี่ยอีทุ่มขลัดเงินเนี่ยเดี๋ยวนิ่งลิจังให้เงินก็จิโคเจ้าน่ะอาชีวิมาตุยเด็กเลยเวลุงเลยสัมบูคือหงมาเกิดจิโค29 villagesเลยเด็กเลยฮิลีอัปมมาชาลากจิมีวัดเดียวเขาได้อีทุ่ม coordination วัดขังรอกเวลุงเลยชิมคูร์วีครจันทร์สาสิจิเลละอัปมต่างรอกเขาได้ฮิตฮาดรักจิบเลยค่ะมีอิชิฮีมาจุงมันเลยสัมบูนาวฮีตั้งคุณนาววิมาชิงลักขณีลังเลยเด็กเลยฮิลีอิชินะมีทิ้งจิตชัดลังมัง contribute ซาจิโกอิชิก็เขากันมันนิ่งเลยอัปมก็เขากันเลยมีเดียวกันเลยฮิวิฮิอลุงฮิลีลังขณีเวลุงฮิลีสัมบูทิ้งจิตชัดนะอีทุ่มวิอาตาจันขเลยครินจิลีอีทุ่ม progress จิค่ะมังอาคุยอุสิจะตั้มชันจิลี speaker กันแต่เดี๋ยวนะชิมไม่ดังเลยอีวิ perspective ลีอินหังง่ายก็เลยอีลีหังมีลูกจิปาฮิวะวอร์ตัมรินก็จะชุดลีก็เลยจิวิมังอาก็คุยลีอีทุ่มก็ท่าเดวาวสิจิชิจิวะอาจจะยูนิตมันก็จะจิโกนะhost นะจังด้ก็เลยSRK จังด้ไพ่สาชิจินตาไงสปอร์ตเวลุงลีกรอร์อาเคลักทราดขณีสโอเรจิรุโคองค์ขดเลยนะทุ่มเลยองค์เลยค่ะกรอร์อาเคลักทราดขณีฮิลีเฮร์สังไงเร่ให้สังไงเร่แล้วก็อีทุ่มพาขมายาปงลีมาคุยชกเรื่องเดลีกจิฮีอาจจะยาหิมตุยใจน่ะสัมบุงจะยาวเรื่องจิมาชิดสังมันเลยค่ะมาจุกไว้อปมิทุ่มให้เลยค่ะขณะว่าสัมบุลองสปอร์ตลีขณะว่ามีติงลีกุมพังอาทราเวลงลีอิทุมมังอาคุยดเลยก็จะฮีอิทุมชันคุยสักไงมาตายลักไอ้นี่ในประเด็นสักไงวะวอร์ตัมรินลีมาตายลักไอ้ในตังคุลเวลงฮีลีสัมบูวีก็ช่วยพาชกเลยค่ะ
इथुम कलिंग निंगली जी खबा हिलीवा पाइरा कची थैरा चिलीवारा चिलका कलिंग निंगली जी मथै खबा इथुम मबा पाइमदा इथुम असेसमेंट साइंग से रियलिटी चेक सांग जतम सांजले इथुम संबु नावी खंगजन ही इन कॉलेज कला इवी इंस्टीट्यूट लिपम नकंग शानिंग जतम सांजले इवी कॉलेज इवी इंस्टीट्यूट लिबा रफै नावैना ईस्ट चुंगमैथुई रफै नावैन ईस्ट चुंगमैथुई जी ही इवा हाई स्कूल मसिंग थुगिदा हायर सेकेंडरी सिंग जतम सांजले इवी रागतम कला इना असेसमेंट साइंग जतम सांजले इथुमिंग जन मैथुई गची ही formative period ले जिखवा अनलाइक तम फोक लका आवितम शुक्वी लका केराक सादा कावाई की जिपिंग ही आखल म पोक्वी लका लका क्लास 10 पास साइड का जतम सांजले कसक चुंग खलै लका इथुम न फाप म कता जी कतम कसले इथुम न इंपोर्टेंस मखमी आज हिली संबुलोंग ले रापम दखलै इथुम मीटिंग सादा खलै हिवा लाइरिक तम खुई लका अवटमा क शुक्वी लका लैलोन लका ngning khai min sponsor sal gan na ira laka rapam दखलै ने त मथाम इदा हिदा द सिक्तम पम ngai ka लाइरिक थेम को chung को होशोक सब का रिंफा खमै एनवायरनमेंट ले लुम खमै इथुम को शोक से हंगाई खो इन ही का chung खम हांग kai ngajek laka idea progress wi idea ka chung ga hang la ngana sangi jila maning nei kha hi ka than naw ping chang da ithum rar sang u sai kala phai kar khu sai je khawa ka than naw ping la jang laka ka shur naw ping la jang laka conducive environment ithum alung li लाइरी कतम नाव पम पाई खवाई अपम शेमरे जिखवा संबुलोंग रेवरा जिराल का मुकुन स्पोर्ट्स ग्राउंड में शेमाई सासिक जीवा कॉन्फ्रेंस सर जिलका हॉल में शेमाई सासिक जीवा मसापाई की जैते लाइरी कतम नाव से जिलका लाइक तम पाई खवाई पा पाई खवाई लाइरी तम खवाई अपोंग मंगरान खवा इथुम क्लतंग खाक्ति से चोनरा जेना ngazan lak haya da hang dak le ithum bing ngazan ga mangazan jika tangkhul ya thang 200,000 lakhani welung li thing chi shat chika pam dak le bing hi ngazan ga mangazan compare sa inka ngazan na ga haila maning ko ishi le ka them na jang ka pamai kha ithum khla da identify ma sa khrer environment a create sal ka foster talent ji ma pha shok mi khrer talent le sal le mak tom mi khrer wi khangazan ga jung le yauda ithum hi हिता द सांग संगाई संबू राइपिंग लोंग वी सेक्रेटरी राद लये एसआर केलपा शिल्पम द लये संबू राइपिंग बैप्टिस्ट लोंग ल जंग द लये खरनाव ग चुंग जंग द लये आज खरमी थोत पिंगली इथुमना इल खर थोत ले जंगाव के खर थोत जुग मच शोक थै लका अपांग तिंग लका मि शोक पाई इथुम पिंगना सामी ग पाई जीवा हिनै दंग ना खुंग सत ngai खो खरमी थोत नावसना जुंग का मंग नाद लेमरा खरनाव पिंगली कफनिंग हाइमिंग हाइ बाबा यांग उखरुली स्कूल हिली म लैर थुगिदा मणिपुर सरकार ली इथुम दंग राइ मान का मकुवी चाहोंगवी चात्रिकवी द स्कूल मथावर न दंग राइपम सासिक जीव थोत क्या खंग राइ लका छै शाव निखलम थैमने ची हाय ए फुंग लका उखरुली तंबाइ द ला उखरुली संगतम से ख उखरुली संगतम जदम सांजले इन थै कुइली इवी स्कूल ली इवी कॉलेज ली इन कतम नावली दिल साइ पुंग फंगा मांग मने पुंग थरा वैना भोक ग थुम जी पाइंग ला फंगा मांग जी चिली ब्रेक ल जंग जी वेरस पुंग थ्रादा जिकोवा शिमली कयांग लिपम जिको लखा मशी पाइमरे इसी संबु नाव अवावा गचुंग का नाव मंग नाव ल नाव कैद खलिमि जंगै चात रेशन स्कूल फीस चिफुन जंगाई का गुबाइरे गचि मोंगाइना इसी ब्रॉयलर लेयर कैद खलेला ngsun chong sa dak si ming thor chong mi ter mi laka thum ni sikai ka thai ka chepa sa ta ka maina nawli ukhruli chipeng sangai laka awi kwat khi ana science khwit le gamam tai sang da le de yeng ge sang mi ma le thu ga da phaisa wa ka chung ga ting hayun ba mong ka chi chi isi sambu na wi le ka chung jang hau da in hi hangai ji ne wo ka chung khri le suggest sai de masala khawa lastly mi kai kai le hang phok ka hau phok au re sa pai sik chi wa thang khang tha da school li tam ga khui wal ga ba tam khui ga shim le practice ung sa gi ja tam environment create ma sa rer thu ga da long now na than laka isi sambu long pam khwai hostel wa shemau lo cho langtang hostel da la le ji mi gai khwe aming pan gai khw gai khane hot na da le ka ithum union hiri khaina ya ishawa ma pam rer ma da pam da kletam sanjli long now na or ka sang now kai khana khui laka iram now ping sambu now ping लाइक संगतम लका पम कपाय पम वार्डन मथाला कइना हाइमिक पाय पम लै दो जि पाजी इथुम फनिंग सनै इथुम ना अवावा पिंगना मताइला कइना स्कूल हि वेलुम हिलिंग नुइद ले लका प्राइमरी एजुकेशन लि मथाला फोकस सामी
แล้วก็ higher secondary ลิกาจะตั้มชันจลีอายาลิชกตะมาวจะตั้มชัน hostel ก็ชกกะจามังขมีมันนิงละวอร์ตัมก็จะชุดลีอาตัมใครมีลิกาเอาวีไล่ก็ตั้มไซเคิลจิลิมทารากินก็ต้มก็เชฟ environment create ทำมีเสดหังไงก็ละก็ตั้มเสด็จเลยพิงเลยท่าดลหังไงจี scholarships program ก็จุ่งเลยอีทุนนั้นนิ่งก็สังจีบะขี้เลยจุดก็สัมบูนาวีขยอนจีฮิเลเลยลุไป NRGS วิภัยสาระก็สังหอนนาให้ดา food security นะสามมีเด็ก relation จีหอนนาให้ดาขังได้ก็เธอมาคุยเรื่องลุยกันจีใจนะ he satisfied ท่านก็ปั๊มแล้วก็มีวีไรก็สังจีก็หอมแล้วก็ฉันก็ปั๊มกี่จีมุดลิบะ government นะมีเด็กเลย metric ไทยก็ scholarship ขมีมั่งนิ่งนะ scholarship ขังได้ก็จุ่งเลยก็จำน่าเป็นไล่มาตั้งไปจีมั่งว่าจีไล่ตั้งไปก็ปงจุ่งเลยใจนะอายาร์ลี US ลี Harvard ลี Oxford ลีชกกับไปอะปงจีอีไทยเดหุยนาจีแค่อีกแล้วแต่ละเครือเด็กเลยเนี่ยอีวิ่งสดน่าอีตาคำก็ให้มีปิงนะอีMA ตั้มพกรถตั้มพกตัวเลยอารุย Yale University ตั้มพกตัวเลยนั่นถึงอะปงจุ่งเลย Foreign ลีก็ชกจีจะฮงนาวเลยจะทริกนาวเลยอิรัมนาวเลยจังพกให้เลยจังเจนี่โยญี่ปุ่นลีกชกที่ว่าสักนาใครมันนิ่มโมแคนาดาลีกชกที่ว่าสักนาใครมันนิ่มโมเดนิ่งจะใครมามันจี banking facilities ห้างมีสาระทั้งห้างถ่าดา lastly government นะสกิมสังมีพกให้ก็เอาลิ2000กิสานวิราจังเจนี่ตัววาลเขาอยู่ลิกซาดมราจังจี create awareness มาเลยจีเลยสาระละมันชิจินไทยจีแต่เล่นกระจุงเขาเลยแต่เลยอายาอินฮิลียังเขาว่าอิชิคลัตตาอิชิวเชฟชี accent บิงละจักชินาใครมันนิ่งไม่ว่ามาไทยวะrap song ละซาไทยแต่เลยแล้วก็เลยคิดว่านะ foster คิดว่านะงานเอามีแต่เลยคิดว่านะต้มกัดแต่เลยฮิลีอีกตัวเรื่องหันแบดมินตันเลยมาคุยละกันผมแต่เลยชิมครูช่องนั่งจันน่าเอาดูจิมันนะตั้งคนน่ากุช่องนั่งก็ต้มแต่เลยแต่อีวิกตำน่าฮิลีใกล้กับสัตว์เลยก็อีไทยเจนี่ยามแล้วก็มักเรือโลเซอร์ดาสัตว์เลยก็จังจีปริคาอัคมา class 11 12 we BA we semester exam ฮะพกเลยแล้วก็ทำ volleyball ตุ้งนักเรียนสัตว์เลยวะแล้วก็สักปานนะว่า volleyball เลย career ฉันกี่จีมันขนิ่งมีใครขจี volleyball net ลินเดียมแล้วก็ volleyball เรียวจัดแล้วก็ national games ฝากกี่จีเลยมันนิ่งอินี่ห่างกันทีมันนิ่งลุ่มขลาวบ้าอีทุ่มใจเลยข้ากรอรักขลักทราดขึ้นนี่เฮร์ซังแล้วก็อาคำว่าชักติมันก็เท่าปิงชักติมันองเท่าเลย in the name of SRKL ว่ามีไงนะคุยเลยก็กระทำนาวว่ามีไงคุยเลยก็ทุ่มลุ่มเหล่าใบใครมันเนี่ยข้าหิวในทุ่มขี้กรอรักขลักทราดขึ้นนี่สังเวยเลยก็พาเขาไม่ปงขี้ชกลีกิจบ้าจีมาจุกสักไงอยู่โน่เจนะ education ลีอีทุ่ม water รินลี school มาท้าสังสักใส่กิจบ้าจีคู่ปันดักเลยปิงเนี่ยมาจุกโลก็มาไต่ล่าใครนารุยตั้งคุลซัมบูอีทุ่มวินเดอร์การสามารถช่วยกิจเนี่ยพันิงคุยเขาว่ากระทำนาวก็เชมลีอินกรีเดียนเดอร์การสังจะอาบ้าบ้าน school fee รันดักเลยกี่ซาเซอร์เดเลยข้าอุครุลิชังจะตั้มชันเดลีอาบ้าบ้ามังโซบัมคราร์ guardian มาเลยคราร์มีกระจุงกับพัมเลยค่ะกัมปัสสมตังลีฮัมลีของลีfreestyle ออกทีวีมีเรื่องอะไรเด็กเลยจีอีทุ่มกราฟสันใส่จีจีก็ว่าฮิวิทอที่เชื่อมคุยใส่จีก็ว่าอีทุ่ม collectively อินริงพายแล้วก็น้ำริงพาก็อีริงชิชอนเลยน้ำริงพายแล้วก็อีมริงพากันนั่นเลยนะ donation portion เลยมันชงเรา officers ก็ทุ่มชิดท้าเขาก็ได้อีทุ่มริงพาละใครนะฮิตหาดมีติ้งก็ใช่นะอีทุ่ม results ละชกสมบังไฟสันใส่อินวอร์ตัมมีปงเลยก็ละ reality check สักจะตั้มชันฮิตหาดเลยKung 29 villages, 8,000 plus citizens being itu mengawal sejili. Kegetong kui, ketanau tong kui, kesurak tong kui, effort mi vaila ida. He opening remarks ada hangseng ke macam awak ningshe. Ningshe re, mai Mavatmi le, ana factual statements milaga. Itum li wartam we importance li chungka hang mere itum education li wartam hili prime focus mi se.ก็เลยทุ่มนาวราปิงฮีคำว่าท่า guidance good guardian ฮีดาร์การสัตเลยอีทุ่มมาทำไม่ได้ communication ฮีเลยร็อกเซ่จิตหาก awareness เลยจุงไม่ได้จี suggest ให้เมย์นิ่ง share อิชิขันนี่มาด้วยขันนี่วัดเลยศึกษาหลักเชื่อขังมิโลแล้วก็กลุ่มสังไฟซาเซ่อาทุ่มนำมาด้วยได้เลย valuable สักละเกมันท่าไรเงินนักคุยเซ่ฮีอีทุ่มก็ต้องก็วางภาคไว้เนี่ยก็ทุ่มมาซาดคุยเรื่อง Chingri Paul entrepreneur เนี่ยอาลีอาตั้มมีไงเลยSaikorali Lake Yang Azin, the 56th General Conference,
Cultural Literary Meet and Sports 2024. Le Razangaya, Sambu, we in units radically, Ojangara, Kala Ramhiwi, Katana Ping, Psychorally, Iwing a Pasalami delay. Actually, Youth Conclave, we topic see progress, Manga Kava. It's a very powerful salagaya concept to progress kajihi. Thousands of generations ragai progress kajihi na shape salaga krane. Eva entrepreneur ne kala also a content creator, private investor, a financial sector li more than 10 years, more than a decade or sagai ne. Kala iwi ila show aga hosai podcast aga hosai influence Northeast the YouTube li paga samangra kala I ariari okruli base salaga idum Tangkhul now pingli mitalagina kanui taught pingli financial literacy to financial education gihi hiwi maramli tamjate kada paisa iki it's a history of money, psychology of money, it's a future of money, or importance of investment. Because you get hi tamjitay laga ukruli pame. Jimang maningla it's a apamli kanitot kachungali kada it's a global market li. Global market li kada trade sara kada asset hi lawyer. Because you get how we pongli say to me, are asset to cover it with digital currency. Get hi, got the lawyer like and profit sakui laga financial independence achieve sabai regular because he thumbs takes in it. That's a little, that's a short introduction about me. It's only church nala. Paisa gju mramli matam jithim day. Go to Bible kiang tharan. 38 parables, New Testament 38 parables sang the kleji. Out of that, 16 parables it's we ogutu we lan gju mramli tam jithe dali. Kala Bible li lan gju we pongli more than 2,000 times references to samang dali. 2 times more than faith and prayer. And itum na lan paisa kaji kali shi chin like la kaji na itum uglungi kali like la kaji la jithei the Bible is angla ko. The paisa kaji umram itum 40-50 years outside yang ka paisa kaji umram li knowledge malay gizala. Itum li school na lambat tam same nahi kiwai na matam mistake la kaji na hangre. Kiwai na school li paisa wi maramli investment gju maramli matam mistake is do kaje hi maramle jinda yang government sping na itumli atumwi raw salaga atumwi offices spingli fill up salaga atumwi azingli ot salaga mirin paida atumwi paisa tolop chi rai zalaga okthui kwai school li financial literacy ji matam ga zai no paisa ju matam ga zai no kada paisa chungmai da earn sabai regla ka ji maram li matam ga zai no it machi mathai matai kiwaina ka chamda itum ishi sambu hi paisa ju maram li mag thai bangin dala itum paisa ju maram theu zi jiwa azu khni thot ping ka chunga yang BA MA pasai laga otbam masam phangla ramli ukruli infali citili yang private companies ping azingli government we have job katikring paisa nom laga mapha cha chamra de mangawa badale go to me sambu no sa development rather le progress for le de ka itum keep up masad like lazy nema ogotu we racing the innovations ogotu we racing the hele itum keep up masad like le racing ral go but itum we mentally itum marar sang the like la cuz bahila challenge sangai jina sang yava
Sigare atam chung nam khimre Rajang dak laili millionaire sangai ke jimazang I millionaire sangai ke jimazang Zang yang billionaire sangai jimazang Zang de Kaitum Tangkhul wili Millionaires laila lai salapaye ka billionaires sama lai samra Do you know what's the difference between a millionaire and a billionaire? Million and a billion we can take it hamrao 1 million here 11 days ne 1 billion here 32 years no They to million billionaires la shocking je hi Ari we condition yang it's impossible yang paisa we maram ni mutai laga da shangura ma shang baim ne jan I shanghai re jinim ko yang itum na malai ne itum na paisa we maram mi tam dak lai ne itum la paisa ka ji we ka khla thiwa hi we purpose siwa yang itum we marine ring dak lai khanga vai no elevate sak vai no amplify sak vai no Paisa we wang ok thui gi no ishi itumi paisa wang ok thui re jai khwa itumi marine we ka khlat pa jiwa shimanaura kala itum paisa ka ji hi ga thorin hopok laga ga zin wa shungda paisa kali ka ta chungmai da samang khwai sa sigla yang kaji macuk sare ka kai kana tolop ka sala lai sara kai kana lai lon laga paisa income sa kuitak lai la lai kap sara kai to be income stream hi ka chung ka chana akha ai nok thui da lai de or income stream ma lai lak chila lai lak ke luyo tingpun luiwa otsa laga income ma lai lok thui da lai la ko to me Sambu area li Iram dali wa lai lak income stream akla makle kyuwang da paisa umram li mag thei wangen no income stream mi mati phanga lai gi no shanghai ya khwa kipa ma shanghai mna shanghai sare mning la kipa paisa mning chang lai ning chang sare in hang dak lai bai tum paisa li akhawa sa laga khoru mo se gi mning mne kai tum paisa ma jang ka mok thui pai mne paisa ma jang ka wa itu mirin la varishi la sa shilak te paisa ma lai ka wa ka po ma ngai laga varishi Kapo ivrishi mangai laga aga saure jai ka donation what's that yang riraji cham na gaila na tumai rira khorum dak leji the itum shit ka sangma khang rum ping na question sai ga itum king han gaura den paisa ga ji itum school li tam zai gi no ga jang khatwa khama tam sai thure ka thala lai itum khandi thot ping na yang Ara itumui toti digital age ne. All the informations and resources and tools are available on the internet. Maningla itum bana tamgui no he. Research salaga tamgui laga itum bana pegui laga na iwi mirin chui khamaya progress manga khawa mirin gachili ringi jine and it we ari oja gana hangari education system it we education leidak lei matsat na pai lui education system no no tum chi bathai leigla katam no ping thalage nang na loi nang dak lei it we education system hi matsat na pai lui jine hi chungum sha khalang da thui gai we system nei it's no longer working. And education is not synonymous with schooling. Kapung mangai lagay to education system iba. Forced salaga. Katamnao ping school kangai kasi chung namalay samrate school iba boring sanay. Boring sanay. School kangai si paksa damalay mde katamnao naushnao ping arava. Kyuvang Nam puay na tam sa kasi, nam puay na pungging sa kasi, nam puay na homework sang milaga shimleung sang sa kasi, forced learning. Tay ka ba itum nganuy lagay na si Thairi jay ka ba, yang tam kui ka ngay kasi,
thei khangai ke jila suppress sounds la taiga kali itum thei thang khamai shokura question sang sa ngai baji Sweden Gatawi education system is very popular. No formal grading until age 12. Tingum trada kanim karang kaini da tumba grade mangawamane. Homework la mangawamane school kapok tar lagava. Sweden thaliva atuma education system ye. Homework la makhangwane. Maring pham rao school kaka. It's gonna be fun, right? Katam ngizbazli. Atumba vachibazli focus sajla, centered sajla, learner centered system ne atumiva. Atamazomre kanawa point sada itumui society li entrepreneurship kaji it's still a very new concept. Tarlagai concept ne itumuli. Schoolie lamatam same go itumuli entrepreneurship hi. Yang ka katonga itum school kada klay say higher secondary school li like tam kuidak lay BA MA master's degree PhD kuidak lay hi itum government job ngom cert lay te katong sa ka pai maning mane yang itum startup business sapok plungra sa plungra jeno ka thada sarak la ji tam kui plungra key skills mamai darkar sagla ji tam kui plungra Jigta maklay wivangayna itumle ari jigta ji matam go kui wangayna say ukuli business track sadlay tukan track shodlay yang but the simple salangin hangzay jigava customer service kachiwi kaklat line ndala magthaine sales with skills and la maklay ni tum tangu na bengi juwangin dala tangu na ku chungchana ai tangu tukan le iwa odma longai mne kachi juwangin ka hangdala customer service with skills mlay laga sales with skills mlay lagay tumba marketing zero taiga the reg sang raura ngana quick take bino kadi topping but talagin ngana khilo laga pointers pingji kapi khui laga shimli research ungsalo in the next hangida laida lepa hi shanghai gava hingana khilo game mobile games makhro mi majang samra hile myarnaw ping matai lagin khani topping game ka thikring rew sardle yang ava ping na game khang rau hi ai mang rau lo da ka kham na tra khlai ye game khang rau ma pham nei ka chen dang la ka hang tra khlai sar ma thai ma da khang ne game hi national ping le ngriong saki jno David Duchamp, the Oxford with physicist, he's also a father of quantum computing and the kyangla zikava he argues that games they teach kids how to think. Naungra pingli. Itumui kapaning to kamachig jahi. Tamsday is day. How to interact with the world. Okutwili katada interact saraklag jahi gaming kangreo hena tamsday jawlaji. They also give kids a chance to practice solving complex problems that mirror real life. The game gets here, Mariogi Gine. Ka, itum Nangariawai Laka, Ot Kangatete important Gasasa, Pingbachi, itum Najibazri, Naglak Satway Jaching Wiruko, Larikatam Gashibali Naglak Satway Gachilang Wiruko. Game Riolo, young, then the game Rioda Lichila. There's a way to monetize Salo. There's so much opportunity in the world right now. Itum Achawi Totili. Na chame jai khawa na paisa ma laim ne jai khawa china khij thai kla khawa nang chang shi gai ne you're lazy that's it opportunity ma laim ne da ma hanglo yang avava tolop ma sam ne da complain ba salo the opportunity is there all the resources and tools are available in your fingertips why you're poor it's because you're lazy. We have to change our mindset, the way we think. It will be victim meaning mane. Kipagana itumli. Yang suppress, oppress salag malay delay mane. We have to come out of that victim mentality. No one is going to come and save you.
nali kipa kan na shishim kuli kipa kan marakan marai nali kipa kan marakan marai shingra sambu baji MLA ping le shiwa chung dang rai re an makan mi mer ko da shi sambu li yang Manipur government na Indian government na itum marakan mi marai nawi yang naram na makan mi marai naklata kan kuire og tu hi raisang da like pai maning mane shanghai ka ka kniali tokenization ka ji hi research ong salo shimle the concept of tokenization hi hopok ta third klai nei men hi we concept bi kare ne 4 or 5 years we mamang le hi popular salagan le dak le ne real world asset hi tokenize ka sa ga ji hi no we atamai na tangdala tokenize sapai tokenize kasaj ga for example shim leidak le hi shim hi atangai na mayor la akai na yor bai gaji kayor ji kada yor la ji ga to blockchain technology dog to raise sang dak le hi technologically advanced sadak le technology ka thashok dak le we azingli jida da yor laga passive income ka chang ji de income earn sa laga okti pai da le minute khani li kup sang khwai sau se chi ga ngai na ishi sambu nauping itu manga jan mako yang itu manga jan mane itu mla shope kiwang itu mi rahi sasha pangsha pane ing slagere ing shere kur chingri paul mang na phak le kham tha ka thar tu chung ga sha khuit le ya yes mushungai re audience bing la cha huina rider huida ha phok hai ne khana osada kuira Easternlight Zimik le ataming ai le ana minute track we re thank you issue youth conclave we main pressure here yung somya kakami na khira khami ne e tumla ngachila kai na pam na klai ne jili pam na klai ji boring sound ni ga da ka ring pha tham ni le ring pha khui lak se kala jimra rang la ka shi khamang la tam khui ka pai lai kha ta itum share sa khung rum hili la ta da itum nga nang rum la ka kana ka pai akha khani sang sala krei ki ji in hangai itum wi progress ka ji dran mi wi li yang ga la ka kala mi wi li itum na ka hau yen la kharjan ma sangai mi le kha itum na ka hau da klei kala itum na progress sangai da klei hi khila klayang kala itum li khilei da lei klayang gi ba he itum ka dong ka question sa se itum thada ka haw ba tra khlei ba ba mai kha chi tha sang ni da itum reality hi itum check sa phlung re kala itum reality hi itum ka thai da ga sai gi ba hi in khri sa da hangai no wi wang ba progressive khi klei gi hi na khla cha question sa lo I wi wang ba ina ajon thang hili program hili zangai laga ina progress sa ga sa topic ji ina prepare sai ka sa ji katong ga hi achive iji baldi mahang nuila hili ra laga ina sambu hiwi event hili ra jang laga ina experience ka sa kala hili itum hi khing je pai da lei kala hili itum hi progress hi itum khi lei pai la klyang ji ba hi question sangai mtai lai na itum na thai yang itum thada itum na yang khra hili itum alung hili ngi ka pai hi thada na thai khui I zang da kala na zang da thada question sang sak ngai I wi wang wa progress ki jitran thada changes hai na thai kala itum mi ga tong ga hi itum changes how se ja dam hi tran thada itum li comfortable ka sa we face he ni itum makan thu he laga itum thada uncomfortable ka sa situation li la jang phlung re ji bai question sangai issue wi hi in hangi ji hi uncomfortable ka sa situation na tra jang da le re ke tum sai ko na mchuk room laga ka tha da pha mai da sa bai klei ji ba hi mchuk na sakai ili la tada fortunate sala kai na aya we na tada invite sal ka ila fashion period we judge samilo da tada hang laga phone da event hi la khui ka ra da one day hili kupsang laga shangaura da krane fashion period ji shi sa ye ji result ji arila mami rangai
ก็เลยอิชิวีหัวซาดักเลยปิงคิบักนั่นเลยขังหันมังหันราดเลยมันเองการ question นี้นะก็ทราบว่านะคิดว่าลี question ก็สามนิ่งก็ขันในอีจังๆแล้วก็ collective issues อีตุ่มพาคุยเสียงคิดว่าอังกฤษก็อีตุ่มนายาเดียวไม่ก็ fashion period ก็ซาจิลีอิชิ participants คือเธอลังดันใส่โจทย์ลากัน effort มีแล้วก็สานี่อาทุมจีอีตุ่มละเทยชันไว้ชนไว้อปองนิ่ง music ก็ต้องกันอีตุ่มดี display เลยสามี judge ละอีมังละมันนิ่งมันในขังได้ลีละtextile expert ก็ท่าพิงลีละหัวราแล้วก็ถ้าจะอีทุมvalue เลยละใคร event นะขังสร้างสักเสียแต่ invite ก็สามเราเองก็กุบลีคิดว่าละ audience มาเลยสามมันเอง result ละอาริละกหังละมันรังจิกเลละมาสารังแต่มาได้ละกันในอินหังไงบ้านนะว่าอีทุมน่ะสเปนซาดักเลยอัตมก็เลยอีทุมน่ะราดักเลยอัตมก็เลยอีทุมน่ะก็ต้องก็คุยชกให้แล้วก็วัดสักไฟมันเลยฮิลิคราวี purpose คิลาเคลกจะไปอีทุม question สังไงฮิลอีทุมquestion สังฮีก็เลยจิมังละมันยิ่งละจัก effort ซาดามีให้คือปิงจลิสามีโลหิตาโลดาหังแล้วก็สามีให้ฮิวิก็คลาที่คิลาเคลียงจะไปอีทุมก็ต้องก็ question สังสักไงยังคือวังเคลจะก็อีทุมน่ะซาดักเลยจีอายาวิซาดักเลยฮีอีทุมวิปังเทม creativity show ซาดักเลยละor จิมดิ้งก็อีทุมน่ะอาทุมวิถ้าอีทุมวิตั้งคุยชันไว้จนไว้ฮี upgrade ซาดักเลยละ or จิมดิ้งก็ถ้าjust ริงพังนาวไว้เลยก็จะไปฮีอีชีถ้าอีทุมวิ event จิลิสาวกิดอีทุมขณะลิสาลุเรกจิตรันฮิกได้อีทุม question ก็ทราบให้ยังคิดว่าเลยจะก็อาตั้งตระกละหังบะไม่เรอาไม่มาวัดมินละตระกหังบะไม่เร facts ตระกคุยชกแล้วก็อีทุมวิซาดักเลยก็ต้องก็ฮีว่าก็ตำนาวลงอีเวนต์เช้ากิดฮีวิ purpose คิลาเคลก็จะฮีสร้างสักไงจิมดิ้งก็ถ้าอีทุมถ้ามีอาคลีถ้าobjectify ซาแล้วก็ริงพังนาวแล้วก็ถ้ามีอย่างไม่แล้วก็จิตถ้าเราซาเสียจิเลละก็ไกลละมาเลยมันเองก็อินข้างบ้านอีทุมน่ะซาดักเลยฮี purpose ว่าข้างว่างสักเสีย purpose มาเลยอะครับว่าอีทุมกี่ก็ progress ฮีราเรก็จะฮี expect ละมาซามันนี่จีน่ะอีทุมน่ะถ้าขณะทรานอีเวนต์ก็ถ้าก็ซาทราน or อาตมาคืออีทุมน่ะจิกถ้าฮีซาเสกจิกทรานอีทุมคลตันน่ะซากิจิฮี example ซาแต่ just ฮี example ขมีมันนี่อีทุมน่ะ creative สลักให้วิ competition ซาเสกจะครับว่าจูวี purpose คีเคลกจีอีทุมมุจุกรุมไปยังถ้าเที่ยวไม่เคยได้อีทุมไปไม่ทุยแต่อีทุมน่ะซากไปคีเคลกจิกจิกถ้าอีเวนต์ก็ซาทรานอายาวิอีทุมมิดาจิกทรานอีทุมคือว่าไงนี่อีทุมน่ะละมุจุกแล้วก็อีชิสัมบูลงวิก็จนละคำว่าก็ดีไซน์ซาลก็คอมพิวต์สร้างรกไปยังจิตถ้าจิตให้ทรานจีคอมพิวต์ก็สาวอี purpose เลยก็เลยจีคอมพิวต์ก็สาวว่าไงนี่อีทุมฉันไม่จนไม่คำท้าละคุยชกฉับละไปก็เลยจีวิทรูเจนี่อีทุมฟันละเรซ่าคุยละก็เลยอีทุมถ้าสัมบูวิยูนิตก็สร้างก็จีวิ purpose เว้นละจิตถ้าวิ concept เว้นซาลก็ purpose งาวางสักเสกจีบ้าจีอินนำแต่ละอินจิต live stress ทั้งไงยังซาดักเลยก็ต้องก็เลยถ้าอีทุมนะมันแต่ละกันอีทุมวิ progress ก็จะฮิทุมฮี purpose มั่งว่าทุกข์ว่าถ้าอาจจะสาระก็เลยอีทุมนะอารีถ้าขังถ้าคือหินะ village นะถ้าเฮียก็หัวสามีใครก็เลยเฮียก็ลันดาแล้วก็ติ้งแล้วก็สามีใครฮีอีทุมฮี purpose มาเลยแล้วก็สาธารณถ้าอาจจะงาสาเซอร์แบบมาเรย์จะไปจีเลย focus ให้ focus สั่งให้จีนต่างเอากันนิ่งชิลากันอีชีสปีกเกอร์มาตีวิวังยารุณปังปังลากันเนี่ยเพมีเอาใส่นิ่งเชเรอีชีสปีกเกอร์มาตีก็สิกละสิกไอรันทุนปังไปปั๊มเลยเขาปั๊มมีเอาล่ะนิ่งเชเรอาจจะฮี question and answer or around or interactionมาเลยลิเซียารุจอดใครไทยก็สิกละสิกไครไทยเจน่ะอีชี resource person นิ่งเชเรจีหังลิชิดเลยนั่นทุนเวปั๊มสาปั๊มเลยองมีไปเอาเลย thank you just 1 minute quick at ang amay Mavatmi na ringahan Kasar daw magkuna ka hangay ana aksing ning kami gila hilipam dalay ahi Tangkhul li khare dalay re national juniors junior national badminton championship li wang rawe for the first time le re you knowledge li Tangkhul now round of 32 li wang rawe tang ishi sambula shape leiko ko thiam thang kamai hi yaอาจจะreality check ก็ซะเนี่ยอาทางข้างเดินอีทุ่มก็ท่าเดินเลยจี pulse check ก็ซะก็ท่าเนี่ยในอีออกทุยดักเลยสมบูรณ์อักษรเจ้าน่ะ
mile salai na aji thada general salai discuss kasane itum information kami hi like subject to correction. Not all the information may be correct. Itum hi in the example la hwang miao ka arui likai kana question teo shok sai ya arya wi kigla issue fashion parade wi je ju wang dak chung ka honde arui la horse night wang chung ka honde le football chung rang ria re volleyball chung ka rang ria re je na ishi career kya ka semra football reo da klei hi future star kya zang le volleyball reo da klei as a volleyball player kya ba shabra do atam brain battle sai it's we kya ka them le the SSC with pattern na 12 level and graduate level 16 units right the shaye only 5 units participated he was career le ba ya program ni na exam ji pass salo nali scholarship mi re nali institutionally bachang sagre jen la offer say only 5 units participated aya quizly kya khara 13 ka 14 le rai thalai hang re questions answer ka sakai ka bingje class 1 2 3 ka tam naw ping la thairan bing ne mak thek chung jang unpreparedness arui shongfuli cha jen chang lo do khara ni yo itum atang amai wal mi hang dia 1 crore 12 lakh spend sa laga hikta event li chat le ko ishi entertainment bahina hikthak itumli ring phalum khlaw bahina itumli khuithwe da sheithwe da na I mirin wi ka klat itum purpose itum objective ji malai le de awa na nali ili chok lagai nang naw mi dak le hi lai tam sak dak le mia khang sak vai sang sak dak le hi na I ji values da khui laga mok thi de le mai te ji question sangai ko challenge ka sane in an an them me ji munim ko general salai na situation hi in a challenge sangai ji ne itumi are we really ready to progress na hi haksang re sang mai khwai ready salak de le la ji question sal ka achu hi kupsangai arui itum tang sambu nawa kasada target leise vision leise 5 years li na iki achieve sangai 10 years li na iki achieve sangai klei ji leng sangai itum apam hili worship thalaka akhlam leim dai acha wa worship now ishi sambu now hili akhlei si je sambu area li akhlei si jiwa itum ko tong ratam laga sambu lek shilam tai sangmai nai khamai ji le belongingness feeling le laga itum economy lama thamai khara dai target le say 5 years le 10 years le itung apam le residential school ka thak le si chiba kya khring phara hospital kham thak le se kya ring phara target le ka oktu se 5 years le ishi officers tramang le produce sa se 5 years le successful salakai sports person phanga produce sa se let us have a target ajkum iramli SSC le IBPS le bank we out ka sa le mi akmang le shong success se iram with target ishi church with target sa se scholarship ajkum for example Sambu Raiping Katamnao Long na top 10 metric li ko shopping li 10,000 rupees each for example tuition chang sakra target le se target le ko okthi se vision le ko okthi se communicate sa se ishi Sambu naw pe khamthar lo ko shirno ekta more platforms le ko itum communicate sa la ka okthi se itum natum pulse check sa se kli okthi de le ji check sa se kala itum mangawa mai da okthi se ji knao sa da hanglagan tung tong lining share ko ji hanglagan ning Longphang we share say